Amasan si YouTube channel vi hozo sin bonon chi bai tunia chomcha holim kan bol nom chui le nagalte galte naloi ahi ti topic mang chan chom khat holimutin amasan emite to nagate kiboy hung kipaddan itubanga hung kiboya itubang ichan in lunuwa aban le tuahi itubang din munayo iumham ti vema sautin history of wedding in nagate hi adin nagaland nagaho hi mite sanga hi kuki te sanga hin na sata ana khangto zo hiwin ama ho tuai hon anglo kuki war in tiu anglo kuki war I lo le the kuki rebellion the kuki uprising ta in a melsiu history in a melsiu hi chi phala ho emite labor kora na kichi nom lo hin nagate phabe bana chewin france langa gal aga sanubin hichi gal ki chaya adam lai ho si athilo ho si je hunkinung lewa europe langa ga ki expose a hi ta jiwa hi english pawal khat hung them ba aban lama ho chun chu athang pia nagaland na mokok chung le kohima area cheng ho hibin ama hon 1918 kumla vel chun naga club ti khana hin phut dovin naga club ji organization len ta hung hin ama ho naga club ho lam kaina noizin 1929 na simon commission india simon commission hong chun ama hon naga club ti chun memorandum khana ne piwin is a memorandum pi hi 20 different signatories signatories signature ball mi som ni walen hi chela chun emi ho kha jon na zawin ama chu tuni chana nagaland lang emi hon he de hin pu lengjang kuki ama ai le emi la dinga ana lekha na them wa ti da simon commission te koma memorandum ana pinawa head interpreter ana pangin abanin hita history hung che chen emite hi nagate sa nga hal khat khang to mo je bivin to mizo hills lusei hills so bi mizo te na sata movement renaissance ti hai mizo homeland demand hinai lowa ita civil society organization level reformation hong lai chun around 9 April 1946 kum chun ni ho chun aizol khokoma molung thu conference emi ho zo se atam zo lam kai ho zo se ki ko hom na min hi cha chun nomenclature khat sem tau te ti khat ki holim na khat na min hi cha hun lusei ti la thang pe hi lusei tribe khat nam khat bo yan am hon adin silo house te lam kai na noiza mizo ti khat nomenclature min khat propose involve in hi cha conference chi ho tam zone mizo hi in pom ta bin emi lang ho akuki dal hanom lo la kuki pai hanom lo ti da chon akipom lo bin hi conference soi ki kai lo ti da ti khan na ngomin abana hu che ki din nagate to yung ki boinao nagate yung ki boinao hi ga het heading in ipui pa khang lai anglo ku kiwar masang lai thil so bp anom hitas hizong le hi cho ko amel chin ding word of mouth kama thu ki se son hote loven adang hi anom be se pon documentary evidence ke man kahin mu do danin 1917 le 1919 laya the Kuki rebellion the Kuki uprising iti at ehon to anglo Kuki war iti live hin british stay in a cap jevin british yang eho ahin do pantavin cha chun emi te chun emi lam kai te chun naga te ko ma kithupina na kithumin zalerong te ko ma kithupina na kithumin epinom povin hichi chun emi te naga te na satai na ki bol chain hichi to kamadon don ka sepon document books abona kizi in recorded history in hicha ki bolna hin adia tuni chana sopi lo
u keng ni te u keng ni te la tang khul lang hon ai mil thei lo le cha sat house pu how cha sat house pu thong how kip ama cha lon na chu hin aman cha sat te chun akom la tang khul ho ching zaroi ching sau phangje kitai ni pipya khot ta pham izanam khat etek agabolin golhang pasal ho aban thavin numei lang hon chapang lang ho Burma leng pa ding ai lo la koi ding ten gal hingin hin puivin naita anom lo ko athan ovin ama ho word of mouth ti da ma hon jong word of mouth ana mail chiule tu pha na lekha hin jiu mi zale som sagi le li lang ka thi ve ativin so tang khol te hin tu ni chana the dark face ama ho thusima ama ho khang thu adinga the dark face an tiu hin hi emiten hi dai lo jong mun choma naga te anaki buluin anaki etegin ani le cha de ho anaki lapin ala hi an british an in head part win yo british te do hi zevin british te jong naga te hu british army recruit an involved in emite hin do son win hitin galmi te chu naloi hi ti to phang inten hi amon british ang hin panovin abana Nagaland langa hin movement nagate movement Simon Commissiona memorandum api chai ba panin Naga National Council provisional government ti ho in form win ale AZ Fizo lam kaina movement in involving abana thuingaleng muiva le Isaac Chisisu ama ni lam kaina in Burma langa galu nuvin golhang phabe phato Burma langa galu nuvin Burma sunga Kachin state le abana lasa Kunming China Kunming dama galhung vin British te Chinese te ki thopina agathum vin training in chaiven hong kinung levin lam kala izan ham khat Burma sepayon anaka bliwin aban le athilo hose se hong kinung levin galvan tam ta hin podovin abanin Burma sunga chom khat na hong khosawin am ho Burma sunga hong khosa ti livin tua khablang zo ma holoi to na kivo mahin ahin la Manipur Naga adia tangkhulang ho Burma konya ho chunga achalo valbe se jewin zan khat amhon tua naga tribe ho laga kise mele konya ho hal khat epidi sedan khangto mo dese na hiwin chi Burma lai ba konya ho anop dana bol anoble avo anoble anop no lo icha khon I am to NSCN anaki khenai lo ni chilai ho NSCN lam kai lang hon adia tang khul lang hon sun khat hi konyak te se pu khat avo ven hela anavoli khatawin ichi lung hai lo na vet sanan NSCN sunga akonya mi phabeble tua khablang lam kainan agami te akhomi te kithowin jan khat kain NSCN thingnoi ho hu abulu win mi som gi langa thatwin hi japanin NSCN le tua thuingeleng muiwa le Isaac lam kaina khat aban le Burma base Burma connect te base khablang lam kaina khatin NSCN IM le NSCN ke ong ki khem tawen hi japat chun IM 10 Burma langa panmun ahani pe tapowin hitien phada hung chi in tua emite 1992-93 boina hong ki patan hi hele hi chi phat lai chon ke hi more lang mi kai pon a ere mi hotong abangka la ki hozin a thang pia lekha documentary evidence akona ka hin sein
more hi naga lang ho zong tam ten dan win masang line kibui masang line NSCN 10 NSCN tangkhulo zong cheng ani hi jewa hi NSCN 10 na sata da text ho bi ho don va emite anagin mo je mo ken kene keno lam kai ho ki thu pi lo le thu pe son ninga anagin mo ho hu warning ana pi jiwin ana pui mang jiwin hechi to ki hechi bang che chon emi lang hon jong ana bol win ai le more hin NSCN im10 NSCN im10 pu hol khozang hau kip thu khothang hau kip le on kholen hau kip amo thomi an thadowin ni khana thawilo but different dates date chom chom an thaw 1992 la ya hichian thawa panin gali omlo te ding to bang ngom tan hichun KNFT hi mi thingnoi la dinga anama saloi hin ama ho chun tangkhul te koma quick notice ana pivin tangkhul hon more an dal hapan tawin hi chapanin mun chom incident tam ta anomin to emiten black day sani ni hoina man now zopi incident jong to honi se le hitin sedan hani seven amona se le tit for tat to bang revenge to bang tin se le leven gal ki ti hi just narrative hin sei them papa midang zadang influence thei papa hi gal zo to bang hi jingin like tu chung ekhat esante to iki do na va zong media la han hi list in head jing government head jing union head pjing ti to bang hin ti hin nagate to boina hong kipanin hong kipat chu adi in muiva te NSCN IMT lam kaina no hi wangin amo hi independent nagalim movement hi jewin NSCN hi NSCN IM min ki ti amang nom povin NLG ki de na hin mang chawin NLG chui pham tele nagalim guard hi be sanding in emite thingnoi party khat gal sumdonga ache do phanule sumagadon phanule party min chong khana manu hong ki le phanula amo party A sumdonga ga che phala party B ho kai ve ti de hong ki le phala party hi mama ti to banga ho NSCN IM hon NLG min mang cha emite hin do hin na satain emite zong itam namun wa na ki hat ve nagaten itholel mama hin ho tam ta na ki hal mi tam ta na thin to amon abol dan cheno amon mun khana ithaw le hon jong mun khana ki that mi in halu le hon jong ki hal garia mi to lai mi tam ta garia to lai ahal haule em hon jong mun chom khana garia mi tam ta nagate tam ta to lai ho ki hal halwa kola kison la ti hovel the incident tam ta anomin abanin iten phan hu che chen ale nagate hi chi NSCN IM ti hovel hong ki phu tilin am hon khang thua melchi theiding khop hela hi kuki te hi gal hanga hi ve tian he jewin am ho naga army azong emite hi tam ta anala lu nuwin ain la emiten zong kuki homeland kuki land zelen gam zogam tivel timan in parwa panam ho zong asunga amo emite hi halkhat suspicion khat ahin newin japanin ahala be ta povin ale tun abana hin sei su kileven ibobi chi minister an hi laisin ceasefire agreement anomin 2005 Indo-Naga framework agreement an chu Nagaland sungbo ni hin abana amendment hin bolba without territorial limits hin tiwin eti territorial limit umlo te close khat ain beva NSCN te anom manipura anom nom dana chalo theidinga hongum pharwin manipur na sata in boina hongumin eti chun ama sante tam ta jong an thiwin
muiva in apin na khu ukrula pin na khu hung visiting ti khat to gona naumin ala hi chi chun ibobin Manipur police commando le state force tamta mauge da deploy an bolin student ki pin ho naga te student ki pin ho mini zong ana ki kablin ton mauget kom chen mau ho hin hel lampi pa ma mani memorial stone ti da signboard ma kita in hiti chun anaumin ton tu chana tangkholang ho 1-2 ai kyo pi phala asei mojing ahai mil thelo asei mang mojing ke cho mori naga ho ai tivin ta chun tu chani tu pharin ga vele hen mori hi naga khat jong cheng talo ti thei ho he lau mai tan naga lang sangin tamil ho na koi nepali ho tam zo tan abana itakido thei ding din mun because of the past incidents tito bang kanitin ina umovin kay personal experience ga say dia lang 2012 ko min manipura posting kahungin chun ama sa penin loktak project area limata thanga hin lamdan kiti ichi to le loktak project para ichi to wale lamdan kabui anomin lamdan kabui bana CRPF te permanent post amin japanin khalanghu lamdan kugihin aka alai ta hin lamdan army post osin kanomin cha kanom lai chun kukilen hole kukilen ti kukimun noilanga bong phajol ko ma kukimun hole majuron ho ne ki boi khan so noilanga kukimun khokom bong phajol khokoma gambe khan hi majuron langhon ki ho gama he tivin aki boizi vin ni khan hi thal toy bipi to hung kun vin ale kuki mun langa hausalam kai ho ki ko ma hung vin mi pha be hung vin ipipam ka ki ho vin ai la ken jong ka post mun ni lam boundary to bang chet kuki le naga kuki lang te chen le naga lang te chen na dinga boundary gamgi to bang chen hi je chun microphone in announce ka bolin thal choya army camp hin pha ki kap ding hi tin na sata in warning ka pin ile noi langa majuron lang ho hung to ta povin hitian boina hi sulap thei to baina nomin abanin 2013 kumkim lavel chon khopum area ka galun ne ile pon arum ta khat chu 1992-93 gala nom zia emi ko anom talo tingjang edilo tingkai ki tharo men abana pangmol ki thajong men am hon jong hi chi pangmol hin na gang te ho ni chi tingkai hau kip te ho hin tivel hitena seven khatve se pai ho to tin long patrolling to bang ni thum ni li lu dingin kagachi to wen tingkaya ahomi in agami lampi hedom ta mi interpret bita guide dinga ka pui hoben an itian explain an bon sar hi chi house pui ni chi achampra kung hin chi ma ho hi ti tian se le lungnat jong omin he japanin ka hung suvin around 3-4 hours lambi khen zon win mol phei ki dikhat mol phei khu thing thang ko tonga cheng win in sagi boi win khong sai ho amon sil jong ki khoi win he cha khon jan khat ka gi in abana mol phia konin song kong ka hung kinin song kong ma mong ni len chen ka kinung len emi te chen dan ka vet le tu chung e sante gala ya jong hite bang ma chet la hin gal izoding banga izolo now galmi te inan ding banga inan theilo now aji pi pen hi in hlom cha ki cheng ho hin hiten ga ngai to le hen kho khana in nga in so mum chun ho chu ipiti avian thei dhan tun example in to mol phei ka se chu mol phei na lai hin ka ti lai chun khatve first time ka gaphan chun in sagi hi win
ale a khosunga ki to mo je in nia ki cho du bin more langa a chiang ta ve ti khonu in thu kan zan hele in nga cho naga te area la hin lai ai cho agamu hi alle da lien jeng bim timber ho ki suina the timber ho na khat gammang lien ta hin agamu hi sial ki hoina the ki tele chon gam lien ta mi ita commercialization nai phata nai lo na munin saktiman zong mol hun jeb lo ti to bang ho hin hi chi gammang lai la in nga to khan gom cho galte dinga hi just walk away there walk over penalty kick to ma kick thi jeng hin abanin som kong jong in tam be pon ma mong nei len so khoneu cha hi ben hinglep hong hi le la hinglep chu alien ki tan tun abanin emite hi khang thu past history ai lo le past mistake ho ikisei pg win no le implementation wang atha samma ma jengin thingnoi tam taw min ain la gal kap ding phal le ji hi win sumtam ta contractor ho hoi lai sumtam ta ki dongin asumdon to te ka ding en mei changwang om ji pon tu chung jong hi galai vet na gal tu chung gal ki do hi na le media langa halkhat in hat kha jiwin khopa ma ho gampa ma ho media langa halkhat an hat kha in hat kha jiwin aji jiwmin gal hung ki patti lai bangin chun sante hi imphal anaki chawin to lema khong langa video va ra kuki kum thare ti to banga khu imphal thuki thang khara nom chui pham te la ken highly reliable source le just a high ranking officer apana khu kana za hin kuki te hungkum su diu kuki gal kap te hungkum su diu Sri Govindaji temple hung hal ha diu kangla hung bulu diu ti bena ki chama ma ve ti kan insane eola hoi lai koi Govindaji temple koi kangla malala kang bai jong ki aki cross zo bon to he i topic la lut ki le nagalte galte nagaten movement hin dewa panin manipura hi naga inhabited areas ho zo se nagali ma hi gopding ti an bol phalwin sante to na satta inong ki galwin abang komle imphal areas level hi tanghul liangmai ti ho zalengrong ti ho zalengrong liangmai rongmai ti ho valley amo hi tu chung hi ho din iti ho din mun imphal hin dal ha dano din mun to bang to thiding din munin ana khaziwin nakate adin tangkhulang ho to sante kap thiding din muna na jiw hin lasa itin clock hong ki hele len hele ku ki te songa hong chutan emite hi to mail hete sante langa ana ki pangji to bang hin nagde to hong ki boi pharo le e ho open ta hi lo bang hi sante dinga manipura nam thum cheng hom san ukeng le e ho hiwin hi nam thum la hin san te atam pen hiwin ukeng le e ho hi ukeng le te le ho hi khat hi thei momol ki gom thei momol hiwin amo dinga hi khat zo ki go piu nga hin compromise ale a meeting noi hon kenol upf hon suspension of operation sign involve manipur integrity ke lowa noya solution sading ti hong hi panin sante ding e ho to kinai hi best option hong hitan aji chu naga ti hi le naga framework agreement dong su ya hi unification of all naga inhabited areas under a single administration ti ho hin ai ti je chun emi ho hi halkhat ahin kinai pi zo hin hela tu chung boina hong ki paddan le pp ho bona he so ke hin tu chung boina hong ta je chun alanga sante to hin ko galu le okay ne ten na satta in advantage in lawin lem khonga in khat by mistake ti dhamai lo le ipj ham in khat ki hala kha jen lak som ni lang iliu savin tin mun tam ta iliu savin
mun tam ta warning threat ipiwin aji chu am hon jong tu lai ta hi I ma chai I lo thelo I ma chai bol thelo diu lai ta sante le state government pang hom to bang din munai I do hi zin yo aka lai hoi pang hom I pan hom thelo ma mau to hiti hin akiboi ma ma in ai am ho tu din munin sante le okay ne te pang hom to bang na movin ai la asunga hi suspicion kigin mo na lien tao ma hin dogma kop hota dana mitam la nu to bang dani dan hin tun muiva apin na khon ukrula pin na kho hung ding ibobin na sata tut enela na do dal chu tuin zat sante organization zat chom meite lipun aduda ti ovelen welcome all the best adu da bolwin ni khani le hung kisi meite wen a welcome te azam do niule agamu kila azam do niule ain he thodi hin to hi sante to inaki do win ilo ukeng ne te to inaki do lai win sante na satan inaki thupi win imphal area tun sante to ihung ki do win ukeng ne te hin ki thupi ka pu win ki thupi na hal khan ana khasun sun hi nagale langa naga ho ji ai bowin hitin to hi very dicey situation hi win yung ki to mo si su ga le adang hi asu ti dan khana hung me the hin jong le pathian wang bo nam te hi ve ka tinomin tu chung boina bang hi next episode aban episode kan bol phal le detail ta emite hoi lai unsung heroes te panla dan halkhat kan sidin haji chu to he Indian army up retire kai tan nom sei thei to bang ti mai tan ni khani le clear ta Thadou Kuki pawa hi channel mama ka hin bol de hin ananga utin tu chung boina hi pata kan vet le laita study kan bola le to boyung ki patilai naga ti lam kai hat pa chon listen from this is from the naga mouth ati to ma ho kya hi to he from the army mouth army mouth hi kan se din thing thang mi ti ding ai mi te thing thang mi hiu hai lo phai ga mi ham ti hi boy ta khat au min ipizen am te le tu chung hi adin to khamen lo area lang to other than Churachandpur areas ti taute khulang side ho kangpo pilang ho Sadar Hills lang ho sante nom ta hung thedam hi velle thing thang mi hi wang wa egam wa thing talo thing ki etalo nom ta hung theyu just imagine thing thang Nagaland to bang Nagaland state to bang thing phung tam ta po na gam hi le sante ho ya hung theidu ham US Army te Vietnam gama galut to bang Vietnam dien bien phu ki ti muna galut to bang hi di wen to aji chu thing phung tam ta po mangjeng jong helang ile drone ki ti ho active ta loading gari bulletproof ki ti ho lai the ta loading adin drone surveillance lo ile nom ta ambush o bi poi bol the den hi chu ta pon phai gam to bangin phai li to bangin thing la mole hangzu se phai to bangin nel di gam to bangin do tan hi chi chun hal khat gal bol dan hi aboi zep tan aban le naga gal la hi le tu chan hai le even after so many years he dolo izil dolo che bham te le khoneu cha khoneu hi ta zonga le khoneu hausa no hausa thanop na zala hausa hi thanop na zala khoneu cha cheng hi a hi zong le khu akimat to bang hian lang hi le volunteer ho ding along pan lan om din mun khana in khana kho khana in som lenga chu kona be zo dham hichela khun tun example in kho khana in som nga to bang le in som nga la khang tha izan ham khan chu Delhi Mumbai Bangalore an to nga che do te di ben aum se hi mi zakhat khosung mi population mi zakhan la around 40-50 vel khosung om din it's a 40-50 vel be bla hun
gal kap the mi za hi den ti hung hi kin hen tu chanin phatain ga gel to chelew hen ei mi khu ei mi te I chen naw in zakhat wal aki hal ha khat cham lo he in ki hal ho hi neu cha changen example a hitia in hom cha hi le ke thelman bi ong so da ki hal ha lo de han mod bung ke thelman bi kangpo pi area kholien ta gamlien ta in tam ta mi tam ta cheng khom hong hi phal le khang tha jong hung tam aban le government ading jong point of attention khan hong te hi hen il khat history apana izil to thelo khan aban le nam gal sat nam se pai lang hi ga kisele warning on ki mo mu te hin vo no ping to bangin aso do jolin tam ta hung hi jin IPP jong le paper a thing gal sar khana dinga paper a press release a har sang hi mei chang tam ta ki khol tu ma apoi mo dung zu ya mei chang hi man the dinga redia koi din tu chung bang hi ken mun choma tian next episode a ka hen se din tu chung bang hi ukeng ne ten na sata in advantage in lawin gal hung ki pan ni thumjong thing nai lawa emite mei chang ki chai gam ta masanga ek chang khana jani le som nga man chu mon zagup ativin zagup ti jong lo sang khat ti jong lo cho ngai iti din munin hi to bang din munin jong ana ki khan aboi then emite hi ken kana he chanin agape high school a akum chu kamel chi chet ta po nei bangan ke ne te hat lai ti dham tun hat ta po ve ki tilala nom lo di heven ke ne te hat lai kachin training ho ati lai hin high school kana sim lai class 4 5 kan hi lai hi di ba echelai chun ke ne ten sun khat hi to sugnu police station agabulu khawin agabulu win mi ki thalam bang ka he pon en la galvan ani ho zo sia bona hin chum do ba humu hito bang ko hi win ke ne te gal ha dani en la tu chunga hi ipt utam koi gal ha to ha lo ho ti to bang na min ipp jong le nagalte galte naloi hi kiti chu tu chong in clear da mu theno min tun esante to iki galvin iki galzevin esante lo kene te kiloivin amo khat zo am hon amani ama te ni hung ki naw le hung ki boy le ho hi as ilak di dan dan chu sumtam na lang ngai ki on le di hai lo le Kuki ho me le langa Thadou pum de se lo ko nagalanga ti ho velai te hung kha do ham ti zong ta boy hin nampi level hi politic nampi lam kai hon na sata panen lawa mabana din mun de ta khat le gam ki tu ta khan ne ine lo vai le I to bangin kanie ka hawe adu ada ki ti zong le e ho e ma gam chena I chen ma sang vai lungnop na thelo hi ti hi chom ki ma ka hin se hin si khil sevalom le anoya comment langa ki za to te ki pau me